Dobar dan poštovani gledalci, dobrodošli u naš novi video. Danas nastavljamo priču o Varešu, a video ste vjerovatno pogledali već na Facebooku ili Instagramu, ali ako niste, pogledajte u opisu ovog videa. Donijeli smo prozor kojim ćemo... Diplomirani politolog, nastavit će priču o Varešu. Dobro, hvala. Donijeli smo prozor putem kojeg ćemo pogledati u prošlost, da vidimo zašto je to Vareš, gradić mali u centralnoj Bosni, morao biti uništen. Zašto je Vareš sadržavao sve ono što se nije uklapalo u koncept nacionalne, a poslije kriminalne podjele Bosne i Hercegovine, da bi se zajedno, kroz njegov primjer, moglo krenuti ka budućnosti i skontati kako nas u stvari posljednjih 30 godina lažu i kradu. Vareš, prvo što je sadržavao, je suživot. U Varešu stoljećima ranije su živjeli, a i dan danas zajedno, katolici, muslimani, pravoslavci. Svi ko jedno, svi su bili Varešaci, svi su voljeli svoj grad, svoju državu i to je predstavljao veliki problem nacionalnoj i poslije kriminalnoj pljački Bosne i Hercegovine. Druga stvar, Vareš je bio strašno bogato mjesto. Još u vrijeme Austro-Ugarske tu su napravljeni rudnici i čitav niz fabrika, tako da je dnevno u Varešu znalo doći po 10.000 građana samo da radi. Onaj ko radi, ko ima novac, njega ne zanimaju nacionalne tenzije, onaj ko radi, ko ima novac, želi red i pravdu i samim tim tako mjesto i takav grad nisu pogodno tlo ni za nacionalne, ni za pljačkaške pohode koji će poslije uslijediti u Bosni i Hercegovini. I treća stvar, grad koji je imao izuzetno bogatu historiju, ali historiju koja nas sve zajedno spaja i zajedničku historiju svakog građana Bosne i Hercegovine. Vjerovatno ste čuli za kraljevski grad Bobovac, vjerovatno ste čuli za najstariju crkvu, najstariju džamiju u Bosni i Hercegovini i tako dalje i tako dalje. I to je još jedna stvar sa onog naučnog, historijskog konteksta koja ljude objedinjuje i što definitivno ne odgovara nacionalnim i kriminalnim podjelama. Znači, imali smo tri stvari koje su već obrisane u posljednjih 30 godina od strane nacionalista i lopova, a mi ćemo objasniti kako su oni ciljano svaku od te tri stvari razvali. Prva stvar koju ćemo krenuti je suživot. Rat u Bosni i Hercegovini je bio idealna prilika da se u ovom bosansko-hercegovačkom gradu uništi suživot. A s obzirom da to nisu uspjeli, jer recimo Vareš uz Tuzlu bio jedini grad u Bosni i Hercegovini u kojem na izborima 1990. godine nisu pobjedile nacionalne stranke, lopovi, kriminalci, odnosno nacionalisti su isprovocirali sukob unutar grada kako bi se iz grada iselilo većinsko stanovništvo i kako bi on poslije bio spreman za poslijeratnu pljačku. Kako se to uradilo? Evo par konkretnih primjera. Rukovodstvo HVO-a iz Vareša koje je kontrolisalo sam centar grada nikada nije dozvoljeno od strane rukovodstva HVO-a iz Mostara da uspostavi saradnju sa drugim korpusom armije Bosne i Hercegovine, odnosno da dođu pod njihovu kontrolu, niti je rukovodstvo iz Sarajeva, a armije Bosne i Hercegovine posebno željelo da drugi korpus i vareški HVO uspostave blisku saradnju, odnosno da dođe HVO pod kontrolu drugog korpusa armije Bosne i Hercegovine. A zašto je to bitno? Jedino Tuzlanski korpus nikada nije inicirao sukob, odnosno nikada nije bilo jedino na prostoru drugog korpusa sukoba između Hrvatskog vijeća odbrane i armije Republike Bosne i Hercegovine, što potvrđuje i primjer odnosa sjeveroistočne Bosne i Posavine, i to je bio recimo jedan od prvih razloga gdje je Vareš izgubio tu svoju neku zaštitu, gdje se konstantno potencirao sukob između katolika i muslimana. Drugi primjer, nakon što nisu uspjeli da izovu unutrašnji sukob između Varešaka, konstantno posebno rukovodstvo takozvane tada proglašene Herceg Bosne je pokušavalo ubacivanjem ljudi sa strane da inicira sukob između Vareškog HVO-a i Vareške armije Republike Bosne i Hercegovine, a to je urađeno u konačnici i jedne noći u zimu 1993. godine kada je, zamislite, slušajte ovo dobro, pazite koliki je sve u stvari bio dogovor kojeg mi nismo ni svjesni, preko teritorija pod kontrolom Vojske Republike Srpske ušlo 200 paravojnih individualaca, ne mogu ih nazvati specijalstva, znači to su bile obične paravojne formacije, teško naoružane koji su sebe nazivale Maturice i Apostoli pod kontrolom HVO-a iz Mostara. Ušli su preko teritorija, još jednom naglašavam, preko teritorija pod kontrolom Vojske Republike Srpske u grad i učinili tri stvari. Prva stvar, napravili su ničim izazvan pokolj
nad muslimanskim stanovništvom sela Stupni Dug gdje su ubili 38 osoba. Ušli su u grad i pohapsili sve, po navodnim znacima, muslimane koji su bili za suživot. I treća stvar, uhapsili su rukovodstvo tadašnje općine Vareš koje je bilo isto pripadnici HVO, ali koji su htjeli suživot svih stanovnika Vareša. I na osnovu nakon što su radili te tri stvari, nakon što su postavili svoje rukovodstvo, nakon što su pohapsili Bošnjake Vareša i nakon što su napravili pokolj, preko istih tih teritorija pod kontrolom Vojske Republike Srpske su otišli nazad u svoje gradove. Kao odgovor, naravno, uslijedio je napad Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali ne drugog korpusa, nego pretežno trećeg korpusa, odnosno zajedničkog korpusa koji je već ranije bio u sukobu sa HVO-om Žepča, Viteza i drugih gradova u Bosni i Hercegovini, tako da katolici koji su živjeli u Varešu naravno nisu smjeli ostati u gradu jer neko je u njihovo ime napravio veliki pokolj i sada neko dolazi da taj pokolj po navodnim znacima osvijeti. Ljudi, iako ni krivi ni dužni, morali su da izađu iz grada i na taj način je u velikoj mjeri razvaljeno stanovništvo grada Vareša. Druga stvar koja je uslijedila poslije i koja se trebala razvaliti je bogatstvo ovog bosansko-hercegovačkog grada. Jer ukoliko je grad bogat, ukoliko ima rudnik, ukoliko ima željezar, ukoliko ima firme koje rade, fabrike koje proizvode, to isto stanovništvo koji se iseli, vratit će se u grad i ponovno će grad nastaviti biti normalan. Uspostavljena je civilna vlast u Varešu pod kontrolom Bošnjaka koja je krenula sa sistemskom pljačkom grada. Najbolji primjer toga je, kada vidite kako Vareš danas izgleda, najbolji primjer toga je da je čak tadašnji poslijeratni načelnik općine Vareš osuđeni kriminalac iz tog razloga zato što je pljačkao grad, zato što je zloupotrebljavao njegove resurse i zato što je to sve stavljao u svoj džep i džep ljudi koji su bili s njim, tako da je uništeno bogatstvo grada i onemogućeno svim onima koji su na silu i političkim igrama istjerani iz grada da se vrate u njega i tada su već srušene dvije stvari, dva stuba Bosne i Hercegovine i dva stuba samog grada. I treća stvar je bila njegova historija. Da li se neko od vas vozio prema Varešu, ukoliko nije, možda je i dobro, a ukoliko jeste, svjestan je kakvi putevi vode do Vareša, to su makadamski ili u najboljem slučaju uski planinski putevi. Da li je neko vidio u kakvom stanju je kraljevski grad Bobovac? U katastrofalnom. Da li je koji kad vidio da se neka ekskurzija ili slično vodila u Vareš, iako tamo postoji jedna od najstarijih džamija, najstarija katolička crkva, srednjovjekovni grad Bobovac, savršena priroda? Ne, nije. Upravo to je treći temelj na kojim se i danas radi, uništava se svjesno historija grada, odnosno zanemaruje se historija grada koja govori da ovdje Bosna i Hercegovina uvijek bila ono što jeste mjesto svih ljudi, mjesto svih vjeroispovijesti gdje su apsolutno živjeli svi zajedno. I upravo ova tri primjera, odnosno suživot, bogatstvo i zajednička historija su tri stuba na kojem počiva svako normalno društvo, pa i naše bosansko-hercegovačko. I upravo na ovom primjeru Vareša možemo svi da učimo i da vidimo kako su se namjerno pravile podjele, namjerno inicirali sukobi da bi se uništilo ono istinsko biće Bosne i Hercegovine. Upravo na primjeru Vareša možemo ovaj prozor iz prošlosti okrenuti na drugu stranu, ka budućnosti i napraviti korak naprijed, da krenemo rušiti nacionalne podjele i rušenjem nacionalnih podjela uspostavlja se pravda i red, samim tim se ruše i kriminalci koji nas 30 godina kradu i na kraju svega dobijamo normalno društvo, normalnu Bosnu i Hercegovinu i vjerujemo i da će nakon ovog videa još jače krenuti po navodnim znacima sijati sunce u Varešu i da ćemo svi zajedno krenuti raditi pozitivne stvari u Varešu i pozitivne stvari u svakom drugom gradu Bosne i Hercegovine, jer na kraju nije bitno kako se ko zove, kojim se Bogu moli, bitno je koliko smo zdravi, koliko imamo. Bitno je musliman. Bitno je musliman, ja. Kontaž. Kontaž.